Good morning ka, Journey! Kumusta inyong kabuntagon diha? Push yourself. Kay karong adlaw, daghan kay tag chance nga mahimong mas mayo kaysa gahapon. Let me tell you something real. Dili tanan problema nga naa nato karon kay atong choice. Most of the time, giprogram ta sa past environment of old beliefs without us knowing it. Ug kung honest ta, daghan kay nato makaayon ana. Ganahan ta mo asinso, pero nganong balik-balik ang resulta? Ganahan ta mo try og new habits, pero makabalik ra gihapon ta sa daan. Ganahan ta ma-healthy, pero sa gihapon ka kaon og unhealthy meals. Ngano man? Kay program ta. Automatic ang response, automatic ang habits, automatic ang fear. Anya mo pod ni ang pinaka-funny but painful truth. Program ta ug wala ta kabantay. Say man ang pagtuo nato nga naatay freedom kay democratic country lagi ta. Pero karon pangutan-on ti ka. Naapay gyud kay freedom? Mabuhat ba nimo imong gusto? Anytime? Anywhere? Pwede ba ka maka-travel sa Disneyland anytime nimo gustohon? Pwede ba ka dili mo trabaho for the rest of your life? Din maglaglag ra ka forever? Dili. Di ba? Tungod kay dili tinuod 100% nga natay freedom. Ang tinuod, naatay limited freedom. Kaya ang atong program maoy nagdala sa atong kinabuhi. Mao ni ang pasabot ni Jim Rohn. Nag-ingon siya, you don't get in life what you want. You get in life what you are. Kung unsay program sa imong sulod, maupod ang dagan sa imong kinabuhi. Pero maupod ni ang good news. Programs can be changed. Mindsets can be rewired. Lives can be redesigned. Ug mao ni ang moment of awakening. Dili kinahanglan higtan imong kamot para dili ka mo move forward. Usahay, ikaw mismo ang naggapo sa imong kaugalingong potensyal. Once makarealize ka, mao day ni nga balik-balik akong pattern. Ana dahil magsugod ang imong new life by choice, not by programming. If nagapos ka sa imong old self, ang first step, dili work harder, kundi think differently. Kaya kung dili nimo usbon ang mindset, mubalik ra gyapon ka sa imong old pattern. So karon, akong challenge nimo, reprogram your mind, reprogram your habits, reprogram your story.